Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah tarwih yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalanna iya wanni we tamutama nari wanni maka 20 annang ompona ulan Ramalang berarti 20 ni 5 puasa laba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala natarima lampui pakkasiwiyatta rilalanna ulan Ramalang dan insyaallah nalwerengi adisi-disingang nan nia ajapa-japang naripatarru puasata lettu siulang kalipu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Babu cawi ni cik dia mani ya dena ni sedingi samaner paringarangi iwan ni mo pasadina tu siruntur pasung ko celai siriwa ya. Padahal pole nak kolaka utara 10 si desona 10 mesona kontarana milumut matamba 10 si desona balo la susua dari makuan na naro loni me pakai guna madecengi kesempatan yang naweringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yaro Nabi sallallahu alaihi wasallam narik narapi ni 10 terakhir rilalanna ulan Ramalang napareki ni bidakna Nabi sallallahu alaihi wasallam napakulasa ni bidakna Nabi sallallahu alaihi wasallam nagaspol ni makasiwiang lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Itu si biasa ini itu mi makua yero dede ya ye ko pacapuran ni ya madari ni le gaspol lo aga sana lo mak belanca ya lo mole lo pasae kani ma bepa ya itu panang kakapan bawa bipa lo sigi Nabi sallallahu alaihi wasallam nagaspoli makasiwiang ya apalagi insyaallah 25 26 27 22 21 iko ganai puasa ta 20 miasara iko dena ganai 20 miasara iko ganai 30 kamu pa siangas somani nari makanan na roloni mei kesempatan pamegai marilodo dari pengallahu subhanahu wa ta'ala kesempatan pamegai masikir dari pengallahu subhanahu wa ta'ala kesempatan palai orang parat dari dalam agama pengallahu subhanahu wa ta'ala nasabak risisena papuasai risisena tau angkai papolewi pakkasiwiang rilalan na ulan Ramalang insyaallah tama pakotu muledena macawi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka nari makuanan naro rilalan na iya waniwe angka tallu tahu narikko marilodo angiri pengallahu subhanahu wa ta'ala de nari tolak perilodo angan nari pengallahu subhanahu wa ta'ala
angkatallu tahu nariko marillo doang iri pengallahu subhanahu wa ta'ala de nari tolla parillo doangan nari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaruddu du'a'uhum angkatallu tahu de nari tolla parillo doangan nariko marillo doang iri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan engkau di mana ni. Kegana nomor sedi zikrullahi katsira. Zikrullahi katsira. Tau angkai mega masikri ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tau angkai mega makdarari ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tau angkai mega makdampi-rampi ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Tau mapakotu modolekna nariko marillo doang ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yero parillo doangan dega galawewi itarima parillo doangan ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Masikri subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masikri maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Tahu angkai madampi-rampi ria semarajana pun Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman baik riwatu tatunna au qu'udan baik riwatu tudanna au ala junubihim baik riwatu tindrona riwatu liuna angkai tu si mata masikri ri pun Allah subhanahu wa ta'ala zikran katsira maiga masikri siaga igana yiku yulle baca siratu tabaca siratu nariku yulle baca sisabu tabaca sisabu nariku yulle baca 10 sabunna tabaca 10 sabunna nariku yulle baca 100 sabunna tabaca 100 sabunna dzikran katsira tapamigewi mak dampi-rampi ria semarajana pengallahu subhanahu wa ta'ala. La yaqaudu qaumun nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqaudu qaumun de natudang sedih kaum de nasi pulung risedi kaum madam piram-piri pengallahu subhanahu wa ta'ala madarari pengallahu subhanahu wa ta'ala mazikri pengallahu subhanahu wa ta'ala illa khaffathumul malaika sangadinna angkai risalipuriwi rimalika na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pabu nariko angka kampung yero kampunge napuji masikri ri pengallahu subhanahu wa ta'ala maka itu kampunge isalipuri wiri malika na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nariko angka bola yero bolae lisa bolae dena paja masikri ri pengallahu subhanahu wa ta'ala maka itu bola itu isalipuri wiri malika na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Khafathumul malaika isalipuri wiri malika na pengallahu subhanahu wa ta'ala wa gasiyat umur rahmah ipaturungi wi pamase riamasewi risesena kuritu wa nasalat alaihi musakina mapakotoro pemang iwirengi atenangan ketentraman kedamaian nasabab barakana rilalan nasikirina ya. Makanya Pak Bu nariko angka tahu nakena lasa penyakit gegana agak penyakit gegana gelisah galau dan merana ya. Ia kong kata nak kena mapakoro nak kena gegana gelisah galau dan merana aja na tanpa langsung ki update status ya. Update Instagram update BB ya. WhatsApp agak kemai ya. Facebook ya agak komai
Sehingga namo isin nama padi langsung tu si mawas lap update status sakit gigiku. Urusan itu lompis sengimana te loni meli masih pak gura padi isi. Agar pelajama yang dimuliakan Allah, ya kom apa koe modelena lauki mala wejenne masam paja sunnah puranero masikiri ripung Allah subhanahu wa taala. Subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Masikiri alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Naya to matapa tatma'innul qulub ma isang di mana majapu aringarang ri pengallahu subhanahu wa ta'ala napatanangi bipinat dingi napatanangi pinat dingi ala bizikrillahi tatmainnul qulub majapu maringarang ri pengallahu subhanahu wa ta'ala napatanangi pinat dingi sikiriki magai wa nazalat alaihimus sakinah wa sakarahumullahu fima indahum makotoro paimang dena paja itapu asanna riolona malaikat na pengallahu subhanahu wa ta'ala nariko ang katau turi masikiri madampe rampe madarari mapuji-puji mapakaraja lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala tamapakotu dena paja itapu asanna ri pengallahu subhanahu wa ta'ala riolona malaikat na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Wi nyama pa aja na bawa pa bu okko bawa lino padatta bawa taulino nariko Pak Bupati mendre memberikan kata sambutan riolo tamanang nataku kebetulan ni alena Pak Bupati nisengnya setta natapu ya setta we samana deni sedingi wi mendre alungi si jangka apalagi ko gubernur apalagi nariko menteri apalagi nariko presiden natapu ya setta magani nariko pengallahu subhanahu wa ta'ala tapu ya setta riolo na malaikat na pengallahu subhanahu wa ta'ala maka dai malaikatku angka ko tu jamaah na masjid al mujahidin desa Bilariase asanna Siti Mardaleta bin Marleta ya dituga pada sana itu gaga ya dena paja mata sabbe dena paja masikri dena paja madarari malaikat aga sana kong ka persoalan selesaikan mesija persoalanna kong ka masalahna selesaikan mesija masalahna magai pengallahu subhanahu wa ta'ala malengi interupsi lori malaikatna aja na bawa pa oko bawa lino melo ki mabua KTP mabua KK mabua akta kelahiran to melo lo kantoro agasana suscapil ya onran normate boy maner kartue napaki melo tama ko kantoro ero tapangke agasana tapangke ponggawe masu nei taki maka de akarebo pongaji maka de to melo je make buah KTP maka de ni omena tegi ni surat-surat tegi berkas na kadang keje panakade amin itu berkas tu nale berkasna na podangnya judana maka dia judaku selesai kange KTP na pungaji munro bawam ni tudang selesai menina payala ko bawa lino magani na reko pengallahu subhanahu wa ta'ala wi de negaga pada jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu
tasbih. Agak tasbih baca subhanallah. Tahmid, agak tahmid baca alhamdulillah. Takbir, agak takbir baca Allahu akbar. Haukala, agak haukala baca la haula wala quwata illa billah. Basmalah, agak basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika memakai panitia marilah kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Maka di mana jemaah? Basmalah. Singkatan ya roh. Tahlil, agak tahlil. Baca la ilaha illallah. Bahasa Arab na tahlil, bahasa Ogina aga mat tahlile. Agak semat tahlile, baca la ilaha illallah. Aja sih nama kada dia nak di tema tahlile mat tahlil mi wedding ya mau tu ya mau tu sini na istighfar agak sa istighfar ibaca astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa rasaqahum min haitsu la yahtasib. Nigi tahu pandanungangi baca istighfar ngi ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Nariko angka susah na ulaiwi angka lalap patuju iwiringir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Angka alomo ngariwiringir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli daikin makhraja. Nariko masusah-susah pinadina. Nariko macipi-cipi pinadina. Angka asagina ngariwiringir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nariko warasakahum min haitsu la yahtasib iwiring idale pole ritandri sana sanai. Astagfirullah asikirki makana tu biasa tu matota tu angkana asa tasbih sikiri biji tasbih biji tasbih masikir ni subhanallah 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 aja lalu mencecewe tu matasbih magai tau macawe rikum Allah subhanahu wa ta'ala na pana mucecewewi nama bacci pinadinna nama rilodoa rikum Allah subhanahu wa ta'ala itarime perilodoan rikum Allah subhanahu wa ta'ala sikir magai apakah wadimoki masikir dia tu pakai biji tasbih ding cuma angka mi bedana aga bedana narik kodegaga pakai palis 100 mi bertahan. Tapi ko pakai kita tasbih madari deni sadingi baca itasi sebu. Madari deni sadingi baca tak do sebu. Magai nasabai tasbih pade lona besi barani. Pade lona besi barani. Yero besi barani matari natare wi atin natawe si mata maringar dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pabu de panang kawita tahu makatan ni tasbih elot taripin nailong matili-tiling de panangka pasti mir makala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar astaghfirullah subhanallah alhamdulillah astaghfirullah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, angka panguluta Imam Ambali yero panguluta Imam Ambali boleh sampulengnya ko bolana melo masuk boleh sampulengnya ko bolana melo masuk setuna melo masuk ero Imam Ambali rudeni semaka dekege melo law gangkan juk ke bawah mideni semaka dekege law jo kemataru gangkan latu se di kampung yero kampung dega gamiseng makadai tau pandrita maraja dega gamisengi watuna nangiro dega gamisengi tame masempayang isa mengaribi natami isa matami sampayang isa abang ngamelo mak benir Imam Hambali melo mak beni dega gatau melo rangi mak beni ko masih nasaba dega gamisangi takong ka mana ko jamaah seliwang yero jamaah yero maka denir jamaah ko makoto ko bawa ni bolaku mak beni le bawa ni bolan mak beni letusu masam pajasubu kebetulan jama-jaman nernangero jama-jama pak belu campurang tak beli campur aja macam mana pak belu boka pak belu gola pak belu warra ya
Waktu na nangero lawi ko pasai si ba orang na balik-balikon na lawi. Angka hal luar biasa na ita pangluta Imam Ibnu Hanbal, angka luar biasa aga pak yero pak balu ye ko mapataralai de na pa baca astagfirullah. Astagfirullah. Ye ko ang kataw mali warra makula warra ina baca ci astagfirullah. Nari ko ang kataw mali boka nali terero bokai astagfirullah. Nari ko masasungi nasasungero na baca ci astagfirullah. De gaga sangadina na baca astagfirullah. Nari kong kapangali na ladengi tu nabaca astagfirullah. Nari ko de gaga pangali tudangi nabaca astagfirullah. De na pada tau sesa ye ko de gaga pangali nale hapena. Turi na puta hapena ropole yase. Ye ko cau silo yase gangkana takapoy pangali makutana makanasiaga linna ye turi mo pero hapena napasa mak de pangali na paminga. Ye de astagfirullah. Maka dia pengulutai Imam Ibnu Hanbal. Siat tahun ni tapogau iye. Maka dia ni pengulutai Imam Hanbal. Anan ni pulau kuralak bini anan ni pulau na tahun. Na pogau ero ni apa aja. Terima mata sabbe. Na baca istighfar. Maka dia si pengulutai Imam Ibnu Hanbal. Aga-aga na pak baraki na talolongat turita baca iye. Aga-aga na pak barakina maka dero alhamdulillah sinin na akataku ang kamanangi na pasitayang apong Allah Ta'ala sinin na parelodo ko ang kamanangi na pasidupayang apong Allah Subhanahu wa Ta'ala di manibawang parelodo ade na pasitayang apong Allah Ta'ala di manibawang yena rumelola de kairi menurbawa di la tumaku kede panangka na pasitayang apong Allah Subhanahu wa Ta'ala Irangi pengluta Imam Ibnu Hanbal melo misangi pabu sedih mini bawa perilodan dan melo nisam melo ki misangi perilodan ne ruaga padenes melo ki insyaallah subuh pimatu ne sambung ini aga mati akataner aga irosi di perilodan na di paniterima insyaallah mudah-mudahan nawirengi adisi disinga pung Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipatar rumatu cara mata ko subuh dene meri kami tete pacarem ya sampan ni meni hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.